Ibihe byiza kandi ndabasuje mwese bakunzi ba Imbuto Update News. Kakanya mbazaniye amakuru agezweho hano mu Rwanda muri politike. Mbazaniye imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri village Urugwiro. Ikaba yabereye muri village Urugwiro nk'uko maze kwibabwira. Ikaba yabaye kuri uno munsi kwa 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2025. Akaba ari inama rwose yabaye iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama yize ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Ni inama yagarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ni inama yafashe imyanzuro myinshi igiye itandukanye, ariko amwe mu myanzuro rwose nabararikira kuza gukurikira, cyangwa se amwe mu myanzuro avugishije abatari bake hano mu Rwanda. Ni igaruka muri politike y'uwitwa Gatabazi Jean Marie Vianney wari umaze igihe kinini atagaragara muri politike y'u Rwanda, aho harashize rwose igihe kitari gitoya uyu Gatabazi Jean Marie Vianney atagaragara muri politike. Gusa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kumugirira icyizere, amuha inshingano agomba kuba ayobora mu gihe kiri imbere. Rero reka mbabwire imyanzuro yose uko yakabaye kugira ngo namwe mubashe gusobanukirwa neza cyane ibyavuye muri ino nama y'abaminisitiri. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri niko umutwe uvuga. Kuwa gatatu tariki ya 16 Nyakanga 2025 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo ngibyo byo nari namaze kwibabwira ko ari Kagame wayoboye, itayobowe na minisitiri w'intebe nk'uko inama y'abaminisitiri y'ubushize yabaye. Iyo munsi yayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingingo ya mbere rero iyi nama y'abaminisitiri yaje kuba yanzura nivuga iti: inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington DC 27 Kamena 2025, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu gushakira umuti ku kibazo cy'umutekano u Rwanda rutahwemye kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere ry'akarere. Aha rero rwose birumvikana ko umusobanukiwe neza cyane imwe mu myanzuro. Umwanzuro wa mbere wafashwe nugaruka ku masezerano y'amahoro, aho witwa Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwitwa Therese Kayikamba bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira ku ngingo zigiye zitandukanye zigaruka ku masezerano y'amahoro. Imyanzuro yavuyemo nari babwiye. Aha ngaha ku ngingo ya mbere barakomeza bagira bati: u Rwanda rwongeye gushimangira ko rwiyemeje gushyira mu bikorwa aya masezerano kandi rutegereje ibizava mu biganiro bya Doha biyobowe na Leta ya Qatar ku bufatanye bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ayo. Akaba ari ibintu byiza cyane rero kugira ngo umutekano hano hirya Kongo ukomeze kugenda neza, kandi n'imyanzuro cyangwa se inama yagiye ihuza bino bihugu imyanzuro yagiye ifata ikomeze kuba yashingirwaho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ingingo ya kabiri cyangwa se umwanzuro wa kabiri wanzuwe uragira uti: inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ibyagezweho n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rukomeje kugira uruhare rukomeye mu mpinduka mu iterambere ry'ubukungu. Uru rwego rwagaragayemo izamuka ry'umusaruro w'amabuye y'agaciro, ishoramari n'ivumburwa ry'amabuye y'agaciro mashya afite ubuziranenge buhanitse mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gushakashaka no gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Aha ngaha ni hahandi abantu bashaka impushya zo gucukura amabuye y'agaciro bazihabwa batagoye, cyangwa se ngo bibasabe igihe kinini kugira babone zino mpushya, aho akenshi bazakaga bigasaba igihe kinini. Ariko ubu ngubu bisa nkaho Leta yabishyizeho umucyo ku bantu bifuza gucukura kandi bujuje bisabwa na Leta. Umwanzuro wa gatatu: inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amategeko y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kubaka ikigo cy'icyitegererezo
cy'icyitegererezo mu bumenyi mu by'indege yashyiriweho umukono Vienna muri Austria. OPEC murabizi ko ni mu bya bihugu biba bicukura amabuye y'agaciro, rero bivuze ko u Rwanda rwasinyanye n'ibi bihugu amasezerano menshi agiye atandukanye. Rero umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira yo kutishyura umusoro n'inyerezwa y'umusoro yashyiriweho umukono i Abidjan muri Nigeria. Ingingo ya kane iragira iti inama y'abaminisitiri yemeje ko Lieutenant General Peter Kakow Lavahun ahagararira Sierra Leone mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi. Uwo ni umwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri wemejwe. Imyanzuro ya gatanu ikubiyemo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira, ariho abantu benshi muri buze kwisanga mutunguwe cyangwa se mukabona ibyo mutari mwiteze cyane. Ahangaha Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Vincent Karega, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi y'Abaturage ya Algeria, bivuze ko uwitwa Vincent Karega ari wagizwe Ambasaderi w'u Rwanda muri Algeria mu gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Akaba ari cyo gihugu ubu ngubu twavuga ko cyo gihugu kinini hano ku mugabane wa Afurika. Muri Algeria akaba ari igihugu kimaze iminsi kirimo gishaka uburyo cyazura umubano w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiriye uruzinduko muri kino gihugu. Bwana Innocent Muhizi, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Singapore. Ahangaha rwose twavuga ko ari diro nziza ku gihugu cy'u Rwanda, kuko twari dukeneye ko tugira Ambasaderi muri Singapore kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane, kandi nk'uyu Ambasaderi mushya ugiyeyo agomba gukora cyane kugira ngo ubutwererane n'ubuhahirane bw'u Rwanda na Singapore bukomeze gutera imbere, dore ko hari abakomeza gutazira u Rwanda nk'aho ari Singapore yo muri Afurika, cyangwa se ari igihugu gitera imbere nk'ukuntu Singapore yateye imbere. Ingingo ya kabiri, umutwe w'abadepite ugiye kuyoborwa n'umunyamabanga mukuru uhoraho bamwita Madamu Alphonsine Mirembe, akaba ari wagizwe umunyamabanga mukuru uhoraho w'urwego rw'umutwe w'abadepite. Muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mohamed Semakura akaba ariwe wagizwe umunyamabanga uhoraho, ndetse Madamu Sophia Nzabananimana agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri Minisiteri y'Ubuzima. Gatatu, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Madamu Giselle Umuhumuza, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ndetse na Bwana Kanoti Manishimwe, umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Minisiteri y'Ibidukikije Bwana Fidel Bingwa akaba yagizwe umunyamabanga uhoraho muri no Minisiteri y'Ibidukikije ikunda kwitwa Minema, ndetse Minisiteri ya Siporo hakaba hashyizweho witwa Madamu kandi Basomingera akaba yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo. Uyu nguyu wenda aza kumukorera inkuru yihariye kugira ngo rwose mumenye amakuru menshi agiye amuranga. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Bwana Aristide Ngoga akaba Aristrak Ngoga, umunyamabanga uhoraho muri no Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Ubushinjacyaha bukuru Bwana Prudence Biraboneye akaba yagizwe umunyamabanga mukuru w'ikigo gishinzwe ubushinjacyaha bukuru, nubwo tutazi icyo ari cyo, niba ari ubwa gisirikare cyangwa se ubwa gisivile, naho twabashije kumenya icyo bari bashatse gusobanura ahangaha. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikaba yayobojwe cyangwa se yahawe uwitwa Ambasaderi Janine Kambanda akaba ari umunyamabanga mukuru muri Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC kikaba cyaragijwe witwa Dr Asaf Kabasha, akaba ari wagizwe umuyobozi mukuru wa kino kigo. Ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali Madamu Hortense Mundenge akaba ari wagizwe umuyobozi mukuru, ndetse komisiyo akaba ari nawo umwanzuro wa nyuma nababwiye ko ndi buze
kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri uno mwanzuro wa nyuma, akaba ari uwitwa komisiyo y'igihugu yo gusezera no mu gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Madamu Valerie Nyirahabineza, perezida wa komisiyo, niwe bayishinze. Major General Lieutenant Jacques Nziza, visi perezida wa komisiyo. Madamu Dansi Nyirarugero, ugize inama y'abakomiseri. Madamu Jacqueline Muhongayire, ugize inama y'abakomiseri nawe. Hakaba harimo n'uwitwa Bwana Jean Marie Gatabazi Jean Marie Vianney, akaba nawe ari mu bagize inama y'abakomiseri. Akaba icyo kintu twavuga ko cyishimiwe n'abantu benshi kubona witwa Gatabazi Jean Marie Vianney agaruka mu mirimo ya leta, hari hashize igihe kinini bisa nkaho atari mu mirimo ya leta. Rero reka tumwifuriza amahirwe n'imigisha kugira ngo ino mirimo ya leta hawe azayikore neza cyane. Ciao ndabakunda cyane ahangaha kuri Imbuto Update.